Ndagira ngo mbabwire ko ibintu byabaye bibi amazi ntabwo akiri yayandi hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi, haratutumba umwuka mubi ndetse ushobora kuvamo intambara. U Burundi imbere ya Loni bwateguje u Rwanda intambara, bavuga yuko ibikorwa by'ubushotoranyi u Rwanda rwarimo rurakora mu gihugu cy'u Burundi niba bidahagaze, abarundi biteguye kujya mu ntambara mu buryo bweruye, nk'uko ambasaderi w'u Burundi mu muryango w'abibumbye i New York yakomeje kugenda bishimangira. U Rwanda narwo ruza guhita rumusubiza, mu by'ukuri ruvuga yuko u Rwanda nta mugambi na muto rufite wo gutera igihugu cy'u Burundi cyangwa se wo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi, igihugu gituranyi kirimo n'abanyarwanda benshi cyane muri rusange. Ibi byose biraba mu gihe ku itariki ya 9 ukwezi kwa 12/2025, byose biraba mu gihe kuri iyo tariki umujyi wa Uvira amaze kwigarurwa n'umutwe wa M23. Ibihugu bitandukanye bisanzwe bishinja u Rwanda ko rubakinga cyangwa se rufasha uyu mutwe wa M23, ariko ibirego u Rwanda rutahwemye kugenda ruhakana mu bihe bitandukanye. Ndetse hari amakuru avuga yuko ubu ngubu u Burundi bwatangiye kwifashisha za Su-25 za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko zituruka mu Burundi zikaza kugaba ibitero mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane mu bice bituwemo n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, cyane cyane abo mu bwoko bw'abanyamulenge. Abangaha rero u Burundi bwagize buti twebwe niba nta gikozwe turatangiza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. U Rwanda narwo ruti twe nta gahunda dufite yo gutera igihugu cy'u Burundi. Ariko se mu gihe u Burundi bwaramuka buteye igihugu cy'u Rwanda byagenda bite ko bivugwa ko abarundi ubu ngubu ingabo Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze kurunda ingabo nyinshi cyane ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda? Mu gihe hagira igikoma bakarasa ku butaka bw'u Rwanda nk'uko babigerageje ejo bundi, u Rwanda ntirwasubiza, ariko rubigaragariza amahanga ati dore u Burundi burimo buradushotora. Rubikoze rimwe rukabikora kabiri, u Rwanda nibaza yuko rutakwihanganira ubwo bushotoranyi bw'igihugu cy'u Burundi. Ngira ngo muribuka ibyigeze biba ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwo bashotoraga igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda ntirwazuyaje, narwo rwahise rushyira ingamba z'ubwirinzi ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo rurinde umutekano w'abanyarwanda, bitewe n'uko iyo mitwe harimo izo ngabo z'u Burundi, iyo FDLR isanzwe irwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, n'ubundi isanzwe igaba ibitero bitandukanye ku butaka bw'u Rwanda ihungabanya umutekano w'abanyarwanda, bari bashatse kwinjira ku butaka bw'u Rwanda, ariko baza gusanga ingabo z'u Rwanda ziri maso ziteguye kurindira umutekano abanyarwanda muri rusange. Ese intambara hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi yaba ishoboka? Irashoboka cyane, bitewe n'uko u Burundi ubona bwagiye buburirwa kenshi, ariko Perezida Neva yagiye abwirwa kenshi ko atarakwiye kujya kwijandika muri ntambara yo muri Kongo, ariko ntabwo yigeze abyumva, ahubwo yohereza ingabo zirenga ibihumbi bigera kuri 20. Ngira ngo no ku munsi w'ejo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yabigarutse ubwo yaganiraga n'abadiplomate batandukanye, ati hari ingabo zirenga ibihumbi 20 mu burasirazuba bwa Kongo z'u Burundi, kandi zo zikorana umunsi ku wundi n'uyu mutwe wa FDLR. U Rwanda rudashaka no kumva mu matwi yarwo, bitewe n'uko n'umutwe wagiye ukora ibikorwa bibi cyane ku butaka bw'u Rwanda, unganya umutekano. Ikindi ukomeza kwigisha ingengabitekerezo ya jenoside mu burasirazuba bwa Kongo, ngo bazagaruka bamare ubwoko bw'abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda. Nizo ndoto bahora bavuga bafite umunsi ku wundi, ibintu bitakunda. U Burundi rero bwabwiye Loni ko bushobora kwinjira mu ntambara yeruye n'igihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Burundi biciye mu ntumwa yacyo i New York mu muryango w'abibumbye cyateguje ko gishobora kwinjira mu ntambara n'u Rwanda mu gihe rwaba rukomeje kuvuga ko kigabwaho narwo ibyo bitero bitandukanye. Imbere y'akanama ka Loni gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi, Ambasaderi Zefrin Maniratunga yashinje u Rwanda kutubahiriza umwanzuro w'2773 wa kariya kanama usaba u Rwanda kuvana muri RDC ingabo rushinjwa kuhagira. Uwo mwanzuro kandi usaba RDC gusenya imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwayo, irimo n'uwa FDLR imaze igihe rero ifatanya nawo mu rugamba ingabo zawo zirwaniramo n'umutwe wa AFC-23. Mu mutwe kuva mu cyumweru gishize wigarura ibice bishya by'intara ya Kivu y'Amajyepfo, birimo n'umujyi wa Uvira, wa kabiri munini cyane muri iyo ntara, nyuma yo gutsinda ingabo zirimo iz'u Burundi bari bahanganye. U Burundi nyuma gutakariza ingabo nyinshi cyane muri iyo mirwano, bwijunditse u Rwanda ndetse burushinja kurasa ku butaka bwabwo, buvuga kandi ko kuri ubu aribwo ruri kugenzura umujyi wa Uvira aho kuba umutwe wa AFC-23. Ambasaderi Maniratunga yavuze ko kuri ubu kandi igihugu cye gitewe impungenge n'ibitero byambukiranya imipaka
bikorwa hakoreshejwe imbunda ziremereye cyane za drone n'izindi ntwaro zica birimo n'ibyageze ku butaka bw'igihugu cye. Yavuze ko ibyo bikorwa bivogera ubusugire bw'u Burundi, bishyira mu kaga abaturage b'abasivili kandi bigaca intege inzira zigamije kugera ku mahoro rusange. Uyu mudiplomate rero wasabye akanama Karoni k'umutekano guhamagaza inama y'igitaraganya ikwiye gufatirwamo ingamba zirimo ibihano mu by'intwaro ndetse n'iby'ubukungu ku Rwanda. Yavuze ko mu gihe u Rwanda rwakomeza kugaba ibitero ku gihugu cye cyiteguye kujya mu ntambara narwo. Ati reka nsobanure ibintu neza, agahenge kagira imbibi. Ati mu gihe ibyo bitero bya ntibindeba byaba bikomeje, ati ntibizagorana cyane kwirinda intambara yeruye hagati y'ibihugu byacu byombi. Ni nko kuvuga ngo u Rwanda rwarenze umurongo utukura. U Burundi rero bukomeje kwijundika u Rwanda mu gihe imirwano yasize ingabo zabwo zitsindiwe mu duce dutandukanye turimo Kamanyola, Rubarika na Ruvunge. Ingabo zabwo zashinzwe kwica abaturage benshi cyane nyuma yo kubarasamo zikoresheje imbunda ziremereye cyane. Izi ngabo kandi zimaze igihe zishinjwa gukorera ubwicanyi abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamulenge, by'umwihariko abatuye muri komine ya Minembwe. Akaba rero ari u Burundi buvuga buti mu by'ukuri nyamuneka twebwe ati niba nta gikoze turaza gushoza iki? Turaza gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda nk'uko bakomeza kugira bishimangira. Hagati aho ngaho u Rwanda rwaje guhita rusubiza u Burundi bwarukangishije intambara. Ambasaderi w'u Rwanda i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bwana Martin Ngoga yahakanye ibirego by'u Burundi bushinja u Rwanda kurasa ku butaka bwabwo. Ambasaderi Ngoga yasubizaga mugenzi we Zephyrin Maniratanga weruka kubwira akanama Karoni gashinzwe amahoro n'umutekano ko u Rwanda rwarashe ku butaka bw'u Burundi, ndetse agatanga umuburo w'uko mu gihe ibyo byakomeza ibihugu byombi bishobora kwisanga mu ntambara yeruye. Ambasaderi Martin Ngoga yabwiye akanama Karoni ko u Rwanda rutigeze rurasa ku butaka bw'u Burundi, ndetse ko nta na gahunda rufite yo kujya mu ntambara n'uriya muturanye warwo, ni ukuvuga igihugu cy'u Burundi. Ati ndashaka gutanga umucyo ku ntambara u Rwanda ruri gushoza ati kuri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ati nta gahunda rufite yo kubikora u Burundi, ahubwo atari igitero cyagabwe mu gace ka Bugarama ko mu Rwanda giturutse ku butaka bw'u Burundi, ndetse bunabigaba muri bimwe mu bice bya Repubulika Demokarasi ya Kongo, bituma rero impunzi zawo zihungira ku butaka bw'u Rwanda. Urumva ko rero ibintu bisa nkaho byakomeje kugenda biba bibi cyane hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'iki gihugu cy'u Burundi. Isaha n'isaha hashobora kuba turebera hamwe iyi nkuru nziza ikwiye igihugu mu by'ukuri ko Cyuma Hasani wari umaze rero igihe kitari gito rero afungiye muri gereza nkuru ya Nyarugenge. Turaje tuyirambure tuyive n'imuzingo mbabwira ko nk'uko mwagiye mubidusaba kenshi cyane, ati mbere y'uko tubwira inkuru nyirizina, ati ijya ubanza utunyure mu buryo bw'inshamake mu makuru ari gucaracara yabavugwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu karere u Rwanda ruherereyemo. Nanjye rero rwose narabyumvise, reka mbabwire ko mu buryo bw'inshamake mbere ko tuganira ku nkuru ya Cyuma Hasani, uyu munyamakuru witwa Niyosenga Dieudonné wafunzwe akurikiranyweho ibyaha bitandukanye. Reka mbabwire ko u Rwanda rwanenze amahanga atitaye ku mutekano warwo n'uw'abanyamulenge. Ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Bwana Martin Ngoga yanenze umuryango mpuzamahanga utitaye ku mpungenge z'umutekano ruterwa n'umutwe w'iterabwoba FDLR n'ubwicanyi bukomeje gukorerwa abanyamulenge mu gice cya Minembwe. Yatanze ubutumwa kuri wa 12 kuza 25 ubwo ibihugu bigize akanama Karoni gashinzwe umutekano byaganiraga ku mirwano imaze iminsi ihanganishije AFC 23 n'ihoro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo mu bice biri mu kibaya cya Rusizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ambasaderi Martin Ngoga yatangaje ko imirwano yatewe no kurenga ku gahenge k'imingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo iz'u Burundi, imitwe y'abazalendo, umutwe w'iterabwoba FDLR n'abacanshuro, kandi ko na mbere hose Leta dosiye yigambye ko izakarengaho bitandukanye n'ibyo yemereye mu biganiro by'amahoro mu mujyi wa Doha muri Qatar. Yasobanuye ko birenze ibi kuva muri 2017 ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro ya Mai Mai bigaba ibitero ku banyamulenge batuye muri Minembwe, kugeza ubu bikaba bimaze gusenya 85% by'imidugudu yabo muri rusange mu buryo bw'inshamake. Kandi reka mbabwire ko andi makuru avuga ko hari amakuru ku byabaye mu ipfuba rya kudeta mu gihugu cya Benin mu rukera rwo ku itariki ya 7 Ukuboza. Abashakaga guhirika ubutegetsi muri Benin bahiritse Patrice Talon bayobowe na Colonel Pascal Tigri bagerageje guca muri
yombi bamwe mu bayobozi bakuru mu gisirikare cy'iki gihugu kugira ngo babone uko bashyira mu bikorwa mugambi wabo w'ihirika ry'ubutegetsi. Ikintu cya mbere bakoze imbere ya byose babanje gutera ingo z'abasirikare bakuru bari ku ruhande rwa Perezida Patrice Talon kugira ngo ubwo baraba bamugezeho aze kubura uwo yitabaza. Urugo bahiriyeho n'urwa General Bertin Bada n'umujyanama Patrice Talon mu bya gisirikare n'urwa General Abou Issa mugaba w'ingabo zirwanira ku butaka, ndetse mu gihe uwa mbere we yagerageje gutoroka mu gitero cyagabwe ku rugo rwe kikicirwamo umugore we, uwa kabiri we yafashwe n'abasirikare ba Pascal Tigre. Nyuma y'amasaha make ibyo bibaye, Colonel Faizu Gomina ukuriye abashinzwe kurinda umutekano w'umukuru w'igihugu nawe yatawe muri yombi kugira ngo afatwe. Ntibyabaye gutyo gusa, akimenya ko hari umugambi wo guhirika ubutegetsi yahise ava mu rugo rwe ajya mu kigo cya gisirikare kibarizwamo umutwe udasanzwe w'ingabo kiri ahitwa Togbine, aho umugambi wo guhirika ubutegetsi wari watangiriye. Akihagera yahise atabwa muri yombi n'abashakaga no gukuraho Perezida Patrice Talon, afunga umunsi wose ku cyumweru. Ku rundi ruhande, Perezida Patrice Talon n'abasirikare bari ku ruhande rwe ntibahise bafata umwanzuro wo gutera ikigo cya gisirikare cya Togbine cyarimo abigometse ku butegetsi kuko bangaga ko haza kuba impfu nyinshi cyane n'inkomere. Nyuma y'umwanzuro wa Nigeria wo kohereza indege z'intambara muri Benin kugira ngo zitabare Patrice Talon, nibwo ibintu byahindutse. Izi ndege zarashe ibisasu bigera kuri 3 kuri iyo nkambi ya gisirikare ahagana saa 12 z'umugoroba. Colonel Pascal Tigre kuri ayo masaha ntabwo yaragihari, bivuga ko yari yamaze guhungira muri Togo nyuma yo kubona ko gukuraho ubutegetsi byamaze gupfuba. Ku rundi ruhande, b'abasirikare bari bafunzwe bafashwe n'abasirikare bajya kubafungira ahandi hantu. Muri icyo gikorwa, ibisasu by'ingabo za Nigeria byatumye ibintu bihindura isura, bitera n'urujijo abashatse gukura ubutegetsi kuko batari biteze ko hari umuntu uri mu butabare Patrice Talon. Abou Issa na Faizu Gomina bajyanwe gufungirwa ahandi. Bivugwa ko Pascal Tigre yatanze itegeko ry'uko abo basirikare babiri bombi bicwa, ariko General Abou Issa yumvisha abo bagiye kubica ko nta mpamvu bafite yo gukora icyo gikorwa. Ibiganiro birebire byaje kurangira abo basirikare ba Pascal Tigre bumvise ntibashyira mu bikorwa uwo mugambi, ahubwo bemera kurekura Abou Issa na Faizu Gomina. Aba basirikare babiri bombi barekuwe ahagana saa 8 z'urukerera kuwa mbere hafi y'umurwa mukuru wa hafi y'umujyi witwa Chaoulou. Mu birometero 350 uvuye mu murwa mukuru wa Benin. Bivuga ko hari abasirikare ba Patrice Talon bari bakurikiye ibikorwa byose by'abashimuse abo basirikare bakuru, ku buryo nyuma yo kubarekura bahise batabara. Abasirikare ngo batorotse bakomeje inzira berekeza mu gace kitwa Parakou, mu birometero 50 uvuye aho basize b'abasirikare babiri ngo bari mu modoka ya Toyota ifite plaque y'ingabo zasanzwe ya Benin. Hari amafoto yabonywe na Jeune Afrique y'ibikoresho byabo bataye birimo imbunda, imyenda irinda amasasu, impuzankano za gisirikare mbere yuko bakomeza urugendo rwabo n'amaguru. N'ubu inzego z'ubutasi na polisi biracyabashakisha. Mirwano yo ku cyumweru hagati y'abashatse guhirika ubutegetsi n'igisirikare cya Benin kirimo abarinda umukuru w'igihugu hasize umwe apfuye mu gihe abandi benshi cyane bakomeretse. Umwe mu basirikare bakomeretse aherutse kandi kujyanwa mu Faransa kugira ngo ariho ahererwa ubuvuzi bwisumbuyeho. Hanyuma rero reka mbabwire ko mu yandi makuru Uburundi bwakiriye na yombi abarwanyi ba FDLR. Leta y'u Burundi iherutse kwakira urugwiro abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba FDLR bawihungiyeho ubwo ihuriro rya AFC-23 rwa Mutetsi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo ryafataga ibice byinshi cyane byo mu kibaya cya Rusizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi ba FDLR binjiye mu Burundi kuva tariki ya 7 kugeza tariki ya 10 Ukuboza 2025 bari kumwe n'abasirikare ba RDC nabo mu ihuriro Wazalendo babarirwa mu bihumbi 200. Abenshi muri bo bageze mu Burundi banyuze ku kiraro cy'umugezi wa Rusizi utandukanye ibihugu byombi. Ingabo z'u Burundi zibakusanyiriza ku kibuga cy'umupira w'amaguru cya Buganda ndetse no mu nkambi y'agateganyo ya Chishemere ndetse na Kasenga. Ku kibuga cya Buganda, ingabo z'u Burundi zahaye ibiribwa FDLR n'abasirikare ba RDC babarirwa mu 1600, ariko Wazalendo abarenga 400 ntabyo bahawe. Ibyo bishimangiye umubano mwiza umaze igihe uvugwa hagati y'impande zombi. Urubuga SOS Media rwatangaje ko leta y'u Burundi iri gutegura inkambi iri kure y'umupaka yo gushyiramo abarwanyi ba FDLR, Wazalendo na FARDC mu gitegereje ubufasha bwa komite mpuzamahanga y'umuryango Croix Rouge. Hanyuma iyi komite mpuzamahanga y'umuryango Croix Rouge igira uruhare rukomeye cyane mu gufasha impande ziri mu ntambara gukemura bimwe mu bibazo zitumvikanaho,
cyane cyane guhererekanya imfungwa z'intambara niyo yakuye ingabo za RDC mu bice bigenzurwa na M23 zijyana i Kinshasa. Byakoroha ko iyi komite mpuzamahanga ya Croix Rouge yakura ingabo za RDC na Wazalendo mu Burundi ikabajyana i Kinshasa cyangwa se mu bindi bice bigenzurwa na leta ya RDC. Ikibazo gihari ni niba leta y'u Burundi izagumana abarwanyi ba FDLR cyane ko ari abanyarwanda cyangwa se niba izemera kubohereza mu Rwanda. Ku rundi ruhande hari amakuru avuga ko leta y'u Burundi n'iya RDC biri mu nama z'urudaca zo gutegura urugamba rukomeye rwo kwisubiza ibice byo mu kibaya cya Rusizi biherutse gufatwa na M23 birimo umujyi wa Uvira. Ubutegetsi bw'ibihugu byombi bushyize mu bikorwa umugambi w'uru rugamba bushobora kandi kwiyambaza n'abarwanyi bo mu mitwe ya Wazalendo na FDLR baba bahungiye mu misozi miremire yo muri Kivu y'Amajyepfo n'abahungiye mu gihugu cy'u Burundi. Tugaruke ku nkuru yacu nyirizina ya Cyuma Hassan Niyosenga Dieudonné, umunyamakuru umenyerewe mu mwuga w'itangazamakuru mu gihugu cy'u Rwanda ariko waje gutabwa muri yombi nyuma y'ibyaha yarakurikiranyweho mu Rwanda. Nyuma yaho rero aramaze iminsi itari mike cyane atabaza inzego za leta ndetse n'abayobozi n'inzego za gereza muri rusange ko uburyo afunzwemo yatangiye guhuma amaso ndetse ko bitakimworohera no kuba yajya no mu rukiko mu iburanisha, cyane ko yari yarasabye ko urubanza rwe rwasubirishwamo ubundi bushya rugahera mu mizi. Cyuma Hassan rero amakuru meza avugwa nk'uko umwe mu banyamakuru wa BBC witwa Eric Bagirusa rero yagiye akora ubuvugizi mu bihe bitandukanye, byaje kurangira rero mu by'ukuri inzego zibishinzwe zumvishe ubusabe bwa Cyuma Hassan Dieudonné, hanyuma rero aza gutangira kuvuzwa amaso ndetse kandi aza no guhabwa indorerwamo, no kuvuga rinete zimufasha kuba yabona neza. Yavugaga ko afunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko muri gereza, hanyuma aribyo byagiye bimugiraho ingaruka cyane ku kureba cyangwa se ku maso ye, ndetse ko atekereza ko amaso ye ashobora kuzaba ahita ahuma nk'uko akomeza kugenda abivuga muri rusange. Hanyuma uyu Cyuma Hassan Dieudonné yasabye ko urubanza rwe ruburanishwa bushya n'abacamanza bagera kuri 3. Umunyamakuru Dieudonné Niyosenga wamenyekanye nka Cyuma Hassan yagarutse mu rukiko i Kigali ngo umucamanza yumve ishingiro ry'ikirego cye cyo gusubirishamo urubanza nyuma y'urwa mbere yakatiwemo gufunga imyaka igera kuri 721 ku byaha we yahakanye. Ahagaze imbere y'umucamanza hari ku munsi wo kwa kabiri yasabye ko yaburana yicaye kuko akaguru ke katameze neza. Ati mu gitondo nza kuburana badupakiye imodoka nk'abapakira ibitoke, intebe iranyica. Umucamanza amubwiye ko ihame ari uko ababuranyi baburana bahagaze imbere y'umucamanza kandi ko nta cyemezo cya muganga cyerekana ko afite ikibazo gituma aburana yicaye. Ati urihangana uburana uhagaze. Metero Gatera Gashabana, umwe mu babiri babunganira Cyuma Hassan, yabwiye umucamanza umwe uburanishaga urubanza ko baheruka kwandika babinyujije muri systeme y'ikoranabuhanga y'urukiko basaba ko urubanza rwa Cyuma rwaburanishwa bushya n'abacamanza 3 aho kuba umwe nk'uko yagendaga abigarukaho icyo gihe. Metero Gatera Gashabana avuze ko batanenga itegeko ryemera umucamanza umwe kuburanisha urubanza, gusa ko mu nyungu z'ubutabera n'uburemere rw'urubanza dushobora gusaba perezida w'urukiko ko rwaburanishwa n'abacamanza 3. Yongera ati turasaba rero ko mwatwemerera ko tugategereza igisubizo ku cyo twasabye perezida w'urukiko, tukemera tugategereza igisubizo cye. Umushinjacyaha yavuze ko kuba perezida yaragennye umucamanza umwe kuri urubanza ari uko yasanze ari we ukwiye. Ati nge sinumva icyo banenga icyemezo perezida w'urukiko yafashe cyo kugena umucamanza umwe. Metero Gatera Gashabana yavuze ko avuga ko gusubirishamo urubanza rukaburanishwa n'abacamanza 3 ariyo mahirwe y'urwo wunganira. Ati tubona ariho hazaba ari mu bwisandure kuko niyo mahirwe asigaranye yonyine nk'uko icyo gihe yagendaga abivuga. Umucamanza yanenze uruhande rw'uregwa ko ubu busabe babushyize muri systeme y'inkiko haburana umunsi umwe ngo baze kuburana uyu munsi kwa kabiri. Reka nsuzume icyo kintu. Ati ngiye kumenya niba koko perezida w'urukiko yabonye iyo baruwa hanyuma atumenye icyo tubikoraho, ariko jewe ati ibintu nk'ibi simbyemera. Nyuma y'igihe kitarambiranye umucamanza yaragarutse avuga ko urubanza rusubitswe kugira ngo perezida w'urukiko abone umwanya wo gusubiza ku busabe bw'uruhande rwa Cyuma Hassan. Yavuze ko nyuma urukiko ruzabarasubiza igihe bazagarukira mu kuburana. Mu cyumba cy'urukiko hari abantu bagera kuri 2, uwitwa Premier Rukebesha se wa Cyuma Hassan n'abakozi ba ambasade zirimo iz'Ubwongereza ndetse n'Amerika. Rukebesha utuye majyaruguru y'u Rwanda yabwiye BBC ko ahora ku rukiko kuko ati nanga guhara umuhungu wanjye, ariko ati nk'abantu bo mu muryango wa Cyuma natwe tuba tuharenganira guhora urubanza rwe rusubikwa. Ati ubusabe bwe nuko
Cyuma yabona ubutabera nk'uko uyu mubyeyi wagiye abigarukaho muri rusange mu bihe bitandukanye. Hanyuma mbabwire ko ubundi aza gusubira muri gereza, hari inkuru yanditswe na kimwe mu bitangazamakuru bikomeye mu gihugu cy'u Rwanda yitwa Kigali Today, hari tariki ya 11 z'ukwezi kwa 10 2021, bagize bati Niyosenga Dieudonné Cyuma yakatiwe igifungo cy'imyaka igera kuri 7. Uwitwa Niyosenga Dieudonné wiyita Cyuma Hassan ufite umuyoboro wa channel wa YouTube witwa Ishema TV ati urukiko rukuru rwamukatiye igifungo cy'imyaka igera kuri 7 ndetse no gutanga ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni nyuma yo kumuhamya ibyaha bine birimo icyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano, icyaha cyo kwitirira umwuga w'itangazamakuru, icyaha cyo gusebya abayobozi n'icyaha cyo gutambamira imirimo yategetswe. Ibi bikaba bifitanye isano naho yashyamiranye n'inzego z'umutekano mu gihe zagenzuraga ibarizwa ry'amabwiriza yo kwirinda COVID-19 muri Mata 2020 mu gihe cyaguma mu rugo. Niyosenga yigeze gufatwa arafungwa muri Mata 2020 ariko agirwa umwere n'urukiko rwisumbuye rwa Gasabo ku byaha yarakurikiranyweho. Icyo gihe ubushinjacyaha bwahise bujurira mu rukiko rukuru umwanzuro wari wafashwe wo kumurekura ndetse no kumugira umwere. Kuri iyi nshuro umucamanza yategetse ko Niyosenga ahita afatwa agafungwa. Icyo gihe nk'uko inkuru yagiye ibigaruka yanditswe na Kigali Today, yanditswe n'umunyamakuru witwa Marashi ya Kizimana icyo gihe agikora muri Kigali Today, sinibuka neza niba agikorayo kugeza amagingo aya ngaya. Hanyuma rero reka tuganire n'andi makuru atandukanye, mbabwira ko ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zagabye igitero cy'indege muri Minembwe. Makuru atugeraho kabavuga yuko izi ngabo zaje kurasa muri Minembwe igitero gikomeye cyane cy'indege. Ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zagabye igitero cy'indege cy'intambara mu gice cya Minembwe gihuza teritwari ya Uvira, Fizi na Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Umunyapolitike Moise Nyarugabo yatangaje ko iki gitero cyagabwe mu nkambi iri mu gace ka Mikenke mu gitondo cyo kuri 12 Ukuboza 2025 mu gihe ingabo za RDC n'iz'u Burundi zikomeje kugorwa n'urugamba. Nyarugabo yagize ati nta ngabo ziri huriro ry'abagizi ba nabi ziteze kubona inyungu za gisirikare muri iki gitero, n'ibisasu bikomeje kuraswa kugira ngo rero byice bisenye indege na drone biri kurasa mu bice bituwe n'abasive imidugudu abaturage ati bazafata ibice. Umunyapolitike yagaragaje ko bitumvikana ukuntu leta ya RDC ikomeje gushinja ihuriro AFC 23 kurenga ku gahinge mu gihe irisubiza ibitero by'indege z'intambara na drone byibasira abasivile. Ingabo za RDC iz'u Burundi ziri mu misozi miremire mu bice bikikije Minembwe zimaze igihe zarafunze inzira abatuye muri Minembwe banyuragamo bajya ku masoko no ku mavuriro zibashinja gukora n'abanzi. Umutwe wa MRDP twirwaneho urwanirira abatuye muri Minembwe ugaragaza ko gufunga inzira abatuye banyuragamo bajya ku masoko ndetse no ku mavuriro bigamije kubica bazira ubwoko bwabo, ati kuko abenshi muri bo ari abanyamurenge. Muri ibi byumweru bibiri bishize AFC 23 yafashe ibice byinshi cyane muri Kivu y'Amajyepfo biri mu kiba cya Rusizi. Ingabo nyinshi z'u Burundi za RDC, Wazalendo na FDLR bihungira mu bice birimo Bujumbura ndetse no muri Fizi. Ingabo ziri mu misozi miremire muri Kivu y'Amajyepfo nizo ziteje ikibazo ku mutekano wa civil. Gusa hafi yaho hari abarwanyi ba AFC 23 na twirwaneho barahiriye gukuraho iki kibazo. Akaba rero bakomeza kugira batabaza imiryango mpuzamahanga ati nyaboneka turakomeza guhoterwa, turakomeza kugirirwa nabi. Hanyuma rero ifatwa rya Uvira ni amahirwe akomeye cyane aganisha ku mahoro mu karere. Akaba rero ari inkuru ikomeza kuyigaruka, inkuru imaze iminsi cyane ku rupapuro rubanza muri Afurika no ku isi yose. Ni ifatwa ry'umujyi wa Uvira uri muri Kivu y'Amajyepfo wigaruriwe n'abarwanyi ba M23. Hari abareba ikibazo cy'ifatwa ry'umujyi wa Uvira mu buryo bw'intambara zisanzwe no kwigarura agace no kwikiza ingabo z'u Burundi zirenga 20 zagerewe muri intambara gufatanya na FARDC, FDLR, Wazalendo n'abacanshuro gusa zikica abanyamurenge aho bari hose muri Kivu y'Amajyepfo. Intumwa ihagarariye igihugu kimwe mu karere k'ibiyaga bigari yo ibibona mu bundi buryo, kuko isanga kuba umujyi wa Uvira warafashwe ari nko kuba ufite ya nkoni Imana yasanganye Musa cyangwa se Mose ikamusaba rero kuyikubita ku rutare isoko ikadudubiza amazi ubwoko bwayo bukagenda abunywa kuri ayo mazi y'umugisha. Uyu mudiplomate rero yavuze ko gufata Uvira nyuma yo gusinya amasezerano ya Washington yasinywe tariki ya 4 Ukuboza 2025 atari ikibazo ku mutekano w'akarere. Yashimangiye ko kubwe ari kimwe mu byiza cyane byabaye muri politiki y'akarere muri aya mezi. Hanyuma yasobanuye ko iki gikorwa ari izingiro ry'amasezerano Washington DC, ibiganiro bya Doha n'aya Nairobi na Rwanda atarageze ku ndunduro. Ati kimwe mu bintu rero bikomeye cyane abantu badatekerezaho nuko gufatwa kwa Uvira bituma impande zose zitakaza ubushake bwo kurwana umfatabikorwa w'imena wa Kinshasa, u Burundi
bwakumiriwe ubwo Uvira iri mu biganza bya M23 nta buryo bagifite bworoshye bwo kohereza ingabo ku butaka ati zaba zijya cyangwa se ziva muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ntabwo bapfa kubitinyuka. Uvira iri mu marembo ya Bujumbura ati kuko harimo intera ya kilometero zirenga 20 ubutegetsi bw'u Burundi bwavugaga ko icyagirira nabi Uvira cyaba kigiriye nabi Bujumbura bityo ko rero bakirwanya bivuye inyuma. No ku ruhande rwa Perezida Felix Tshisekedi gufata Uvira bifite ingaruka kuko bimwe mu bikoresho by'intambara byanyuraga i Bujumbura ntibizongera kubona inzira, bivuze ko n'ubutegetsi bwa Kinshasa butakaje imwe mu nzira zikomeye cyane bungukiragamo. Ku rundi ruhande M23 asanga Uvira ishobora kwihagama kuko niba irwanira abanyekongo b'abatutsi abandi bahohoterwa baziruzwa uko basa kandi biganjemo abatuye muri Kivu zombi, impamvu yo gukomeza kurwanira ishobora kuba kubura. Hanyuma rero bizayisaba kwagura impamvu yayo. Amahirwe asigaye kuri Kinshasa M23 n'u Rwanda ni ukubahiriza amasezerano ya Washington n'aya Doha. Kuva rero mu bihe byashize u Rwanda ni kenshi rwagiye rugaragaza ko rwiteguye kubahiriza amasezerano rwagiranye na RDC, ariko nayo kimwe n'u Burundi bigomba kubahiriza ibyo biyemeje. Magingo aya M23 na Repubulika Demokarasi ya Kongo byasubiye mu biganiro i Doha mu gihe ingabo z'u Burundi zari muri RDC zikimara gutakaza umujyi wa Uvira, zimwe zahungiye mu gihugu cyabo izindi zihungira mu mashyamba muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ariko ati gufata mu by'ukuri Uvira ati ishobora kuba ahubwo ati mu mboni y'uyu mudiplomate abibona mu mboni yuko amahoro ashobora kuba agiye kuboneka kurenza kubibona ko ari intambara cyangwa se ari uburyo intambara ishobora kuba ikomeje kugenda ifatamo indi ntera, nk'uko rero uyu mudiplomate yakomeje kugenda abigarukaho mu bihe bitandukanye muri rusange. Hanyuma navuga ko Ambasaderi Martin Ngoga yagaragaje ko ingabo z'ubundi za RDC Maimai bimaze igihe kinini cyane bifunze inzira zose abanyamurenge banyuragamo bajya ku masoko bigamije kubicisha inzara, nk'uko rero byakomeje kandi bivugwa. Ibitero by'indege na drone z'intambara ku midugudu y'abanyamurenge inkambi bahungiyemo mu bice birimo Mikenke byakajije umurego muri uyu mwaka, ariko ko umuryango mpuzamahanga ntacyo wabikozeho kandi warabimenyeshejwe. Ati hagati ya Werurwe no Kuboza uyu mwaka aha hantu hagabwe ibitero 15 by'indege, nta muntu uri kubivuga. Undi munsi ati nzishimira ko twazabwirwa ko ibi bitabaye. Ati ngenda bamwe mu bagize aka kanama ku giti cyabo ati twagaragaje iki kibazo, ati twabigaragarije muri iki cyumba ko nta cyakozwe. Asa n'uninura Ambasaderi Martin Ngoga yabajije ati mureke mbaze ikibazo, ese akanama gashinzwe umutekano nikigeze kamenya ikibazo cyangwa se kasanze kitabareba? Ati ku kibazo cyo muri Kivu y'Amajyepfo dukwiye kwibaza uko byari bimeze mbere y'imirwano iheruka. Ambasaderi Martin Ngoga yavuze ko u Rwanda rushyigikiye ko ubusugire n'ubwigenge bw'igihugu bwubahirizwa, ariko ko umuryango mpuzamahanga ukwiye kumenya ko umutwe wa FDLR ufashwa na leta ya RDC ubangamiye ubusugire bwarwo. Yasobanuye ko ibyo kuba FDLR ifashwa na leta ya RDC bidashidikanywaho kuko hari ibimenyetso bitavuguruzwa ndetse n'imyanzuro myinshi cyane y'akanama ka Loni gashinzwe umutekano isaba ko uyu mutwe w'iterabwoba usenywa. Ati kubaho kwa FDLR gushyira mu kaga ibyo byose, yego ibimenyetso ntibivuguruzwa, ati imyanzuro ntivuguruzwa, kandi ukuri kutavuguruzwa nuko leta ya RDC imaze imyaka 30 ifasha FDLR ati ntishyira mu kaga usugire bw'u Rwanda gusa inabangamira kubaho kwarwo ati n'abantu barwo. Ambasaderi Martin Ngoga yatangaje ko umuryango mpuzamahanga ushobora kutita ku mutekano w'u Rwanda cyangwa se ku banyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi bakomeje kwicurwa iwabo, ariko ko budakwiye kugera kure ho gushinja aba bantu ubwicanye mu gihe bari kwirwanaho. Tariki ya 4 Ukuboza 2025 u Rwanda RDC byagiranye amasezerano y'amahoro n'ubufatanye mu iterambere n'ubukungu. Byumvikana ko bizakomeza gushyigikira ibiganiro by'amahoro bihuza leta ya RDC na FC23. Ambasaderi Ngoga yagaragaje ko ibiganiro bya politike ari byo bishobora gukemura amakimbirane mu karere, ariko ko hakenewe ubushake bw'impande zirebwa nabyo kugira ngo uwo musaruro uboneke. Ambasaderi Martin Ngoga ntabwo aba boroheye muri inama, ntabwo aba boroheye kabisa, bari kugenda ababwiza ukuri.